into yilimi na ingilimaze khulu kodwa kona kuyangithabisa ngoba ubaba ngibelethako nguye umuntu osikhuluma isiNdebele ngikhaya so nokuthola amabizo lawo nalawo umama Khomhloba Ndebele na umakhulu Ndebele ngonzinze ngeWitbank and then ubaba kholi Ndebele naye kodwa awukafundisa iNdebele esikolweni so into le iba nomthelela muphi kuwe njengomntwana eNdebele yangilimaza kakhulu mina kwethu ngombana cala msinje sihleli siku podcast sila nangithi ngiyalikhupha mhlawumnye ibizo elinye lesiNdebele or ke ngithi ngithi ngifuna ukuphendula udadewethu nangula ngithi ngiyalikhipha ibizelo ngisami ukuthi ngene emqondweni nami ngisho ukuthi konje mhlambe ngalikhipha konje lithini kanti hayi elinye lakhona alikho angilazi so iyangilimaza into leyo mina kwethu njengomvumi futhi kakhulukazi njengomvumi otlola ngesiNdebele ngilimaza kakhulu mina kwethu ngilimaza kakhulu manje utlola njani ngesiNdebele ufunde isiZulu kunalawo uthola khona ehelebho